ceritane wayang Ramayana Goro alkon diraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe eder nolong Dewi Sita Anoman ayo goleki pawange dhewe-dhewe sowan taman Sita dijak mule takonan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wage gete elane alkatiyobong toko ilung waktu podo pating goblok om gede kabeh tiara tiap-tiap dosa moko kari gara-gara iyo hae ya 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 yo hae iyo hae ya ya iyo hae iyo hae ya ya iyo hae iyo hae ya 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 iyo hae